Hare Krishna everyone. Today we will be learning further important verses from Srimad Bhagavatam. We have to learn from 2.3.19. So let us start. Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate वासुदेवाय Swa Vidvaraha Vitvaraha Ushtra Ushtra Kharaihi Kharaihi Samstutaha Samstutaha Purushaha Purushaha Pashuhu Pashu Na Yat Nayat Karna Karna Patha Patha Upetaha Upetaha Jatu Jatu Nama Nama Gadagrajaha Gadagrajaha Swavid Varahostra Kharaihi Vitvaraha Kharaihi और एक बार श्वविद वराहोष्ट्र खरैहि Kharaihi संस्तुत पुरुष पशु Samstata Purusha न यत् कर्ण पथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः स्वविद्वराहोष्ट्र खरैः संस्तुत पुरुष पशुः न यत् कर्ण पथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः पूरा श्लोक श्वविद वराहोष्ट्र खरैः संस्तुत पुरुष पशुः न यत् कर्ण पथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः Men who are like dogs, hawks, camels, and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Krishna, the deliverer from the evils. Shvavidvarahoshtakharaihi Shvavidvarahoshtakharaihi Samstuta purusha pashuhu Samstuta purusha pashuhu Nayat karna pathopetaha Nayat karna pathopetaha
जातु नाम गदाग्रजः जातु नाम गदाग्रजः स्वविद्वराहोष्ठकरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः स्वविद्वराहोष्ठकरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः न यत्कर्णपथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः स्वविद्वराहोष्ठकरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः स्वविद्वराहोष्ठकरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः Next verse 2.3.20 बिले बत उरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा असति दार्दुरीका इव सूत न च उपगायति उरुगाय गाथाः बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये हर लाइन 2 बार होगा, थोड़ा डिफिकल्ट श्लोक है। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य
न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत जिज्ञासति सूत जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत युरुगाय गाथाः न चोपगायत युरुगाय गाथाः दो लाइन बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य बिले जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत युरुगाय गाथाः पूरा श्लोक बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत युरुगाय गाथाः बिले कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव न चोपगायत युरुगाय गाथाः। One who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to possess ear holes like the holes of snakes and a tongue like the tongue of a frog. त्रिष्टुप छंदस में है बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत युरुगाय गाथा न चोपगायत युरुगाय गाथा Two lines. बिले बतोरुक्रम विक्रमान
विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य शृण्वत कर्णपुटेन बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य शृण्वत कर्णपुटेन जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत् युरुगाय गाथा जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत् युरुगाय गाथा पूरा श्लोक बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत् युरुगाय गाथा न शृण्वत कर्णपुटेन जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत् युरुगाय गाथा। One more time. बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत् युरुगाय गाथा जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगाय गाथा। Next verse, chapter 4, the process of creation, verse 2.4.2. Atma Jaya Suta Agara Pashu Dravina Bandhushu Rajye Avikale Nityam Virudham Mamatam Jahau Atmajaya Sutagara Pashu Dravina Bandhushu Rajye Chavikale Nityam Virudham Mamatam Jaho Atmajaya Sutagara Pashu Dravina Bandhushu Atmajaya Sutagara Pashu Dravina Bandhushu।
राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ राज्ये राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। पूरा श्लोक। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। आत्मजाया सुतागार पशुबंधुषु राज्य चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। Maharaj Parikshit, as a result of his wholehearted attraction for Lord Krishna, was able to give up all deep-rooted affection for the personal body, his wife, his children, his palace, his animals like horses and elephants, his treasury house, his friends and relatives, and his undisputed kingdom. Atmajaya Sutagara आत्मजाया Atmajaya Sutagara Ashudravina Bandhushu Pashudravina Bandhushu Rajye Chavikale Nityam Rajye Chavikale Nityam Virudham Mamatam Jahau Virudham Mamatam Jahau Atmajaya Sutagara Pashudravina Bandhushu Atmajaya Sutagara Atmajaya Sutagara Pashudravina Bandhushu Atmajaya Rajye Chavikale Nityam Virudham Mamatam Jahau Rajye Chavikale Nityam Virudham Mamatam Jahau पूरा श्लोक। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ आज सीखा हुआ श्लोक।
एक बार मेरे से पारायण होगा। टू 2.3.19 श्वविद्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतः जातु नाम गदाग्रजः। 2.3.20 बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। 2.4.2 आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहौ। रिपीट आफ्टर मी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे